Čuješ šta Mednja riče? Ajde, ode van. Evo, došao je i taj trenutak. Crna mamba je stigao u arenu, naravno ušao vidno, raspoloženo, onako opušteno u maniru velikog bika bodača, koji je došao ovdje na neprikosnovenog Medonju Edina Praćalića. Domine, kaži mi kako ste proputovali i kad ste uranili, krenuli i tako? Pa krenuli smo poslije 6 sati, proputovali smo u priliku dobro, nismo imali u putu problema, nije bilo zastoja, pa nije bilo velike ni gužve i šlepera. Jeste li koji put malo ustavili vozilo, vidjeli kako je volu unutra? Nismo. Znači direktno? Direkt, nismo mi njemu ni povjerivali, mi računamo da je dobro. Evo, kako se vidi, stiga i dobro je stiga. Bik je raspoložen, on je na nogan zdrav, znaš. Evo, pa nismo mi, smatrali smo da nema potrebe i nismo gledali.
Jure, dobro ste proputovali, došli ste na odredište. Kakvi su osjećaji, kako srce lupa? Ha, osjećaj, da ti pravo kažem, još i nema toliko, ali pomalo dolaze trema, vata. Kad smo počela trema vatati, vidit ćemo. Nadamo se dobroj borbi i šta drugo. Očekuje li se dobar priliv publike iz Posušja? Iz Posušja ja mislim da neće ostati niko doli taj dan, u nedjelju da svi kreću vamo. Znači navijača falti neće? Neće biti do navijača. Ovo je ipak u vašoj karijeri najbitnija utakmica, to se mora priznati. Pa je. Od kad imamo bikove, ovo je najjača borba i ova konfiguracija terena, ova arena, nadam se da ti se dopada. Pa arena dobra, nema šta. Ima malo i strančice, najviše ravnice, dakle ima mjesta da Bik pokaže ono što zna. Ima. Biće to dobra borba i... Znači, lijepo ste proputovali, naravno, kao i svugdje i ovdje ste dobro došli. Kaži ti meni kako se tebi ova arena dopada. Pa meni se dopada arena dobro jer ja sam bio i prošle godine i pretprošle godine, znači boli su naši posuški bikovi. Ovo godina je 3. godina za redom da dolaze ovi posuški bikovi, pa neko kaže 3. sreća, a mi se nadamo, ipak nadamo se dobrom rezultatu. Ako ne pobjedi, nadamo se dobroj borbi sigurno. Ovo radi se o jednoj velikoj borbi, o jednom neviđenom interesovanju. Da li očekujete da bi borba mogla potrajati? Pa ne očekujemo baš 8-10 minuta i ja mislim tu da će biti završeno. Veliko je to za jaku borbu. Pa u Dismu je bila borba na 8 minuta, znaš. Vidimo, iz priloženog Bik je dobro pripremljen. Nadam se da ste se dobro potrudili, da nije sam Domin trenirao Bik. Pa Bik je pripremljen dobro, nema šta, on je u nas uvijek spreman i nema opravdanja. Dobio i izgubio, nema opravdanja. Jer naš Bik mora se bosti priko 15 minuta u teškoj borbi, u velikoj borbi. Vidno je da je Bik spreman, što znači da se sa Bikom radilo intenzivno. Pa nismo mi, ne zapuštamo ga, on je uvijek spreman, uvijek mi to radimo na ta svoj neki način i tako. Nije ti ga bilo teško pripremati jer je Bik mlad, Bik se teško umara. Bik je mlad, teško se umara, ja mislim da on ima zdrava pluća, ima dobro srce, hrabro, ima zdrave noge, ima rog lijep i zdrav i nema tu nikakva problema, a Bik je zgodan za rukovanje, nema mi Kako ti vidiš taj početak borbe? Da li ćete ih morati natjeravati ili će oni sami prići jedan drugome? Priće oni sami jedan drugom i sami će oni početi. Naravno, malo ih treba pustiti da se i odmjere. Pustiti malo da se omjere i iće. Sami će oni ići. Iskusni su to volovi i ja tako mislim. Naravno, svi mi u životu uvijek želimo pobjedu. Što ćemo poželjeti Edinu u nedjelju? A Edinu poželjeti sve najbolje. Znači, publike, da bude i nema sve, a bit će i publike, bit će svega, svi iščekivaju ovo Edinovu koridu kad će. Eto, hvala Bogu, bit će nam i lijepo vrijeme, to je još jedan olakšavajući moment. A jeste. Sretno ti bilo, Jure, i u nedjelju se vidimo na ovome istome mjestu. Hvala. Vidio sam kad sam bio kod vas, nemate problema i susjedi i svi ga vole. Svi ga vole. I jutro se susjedi ustali, to je malo ranije nego normalno se mi ustajemo i ispratili nas na put i tako. I zaželjeli nam sreću. Što poželjeti Edinu?
Pa jedino poželjet da bude vrijeme kao danas, znači da Bog da dobro vrijeme, da imate dobru posjetu i da sve borbe budu dobre. Da znači svi bikovi se... Izlučaš ga zapeš, sad znači 5 minuta, dotraga sutra. Izlučaš ga, ne znaš ti šta je ovdje za 10 minuta.